Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamosha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhaseke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuzi iy'ndaba njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Laphana-ke udakulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke kuthi-ke inkonzo yomngcwabo-ke kaMnqobi-ke laphana-ke ube umphathi-ke we-West Gang-ke iyaqhubeka-ke laphana-ke iqhubeke endaweni-ke ese-Phoenix emva kokuba-ke laphana-ke umphakathi weNanda-ke wenze-ke izinto-ke zibe nzima ukuthi-ke lo mngcwabo-ke le nkonzo yomngcwabo ibe khona-ke laphana-ke eNanda kugcwele-ke namaphoyisa-ke laphana-ke emavidiyweni-ke bekubonakala-ke emngcwabeni kukhona-ke namantombazane-ke amaningi kubonakala engathi-ke abesondelene-ke nayo-ke le ndoda le-ke uMnqobi-ke laphana-ke abethwekha-ke edlala-ke ngezinqa-ke edansa-ke laphana-ke kumavidiyo-ke asabalele-ke athathwe khona-ke laphana-ke emngcwabeni yayo-ke le nsizwa. Bese kukhona-ke iphosti-ke ebhaliwe-ke laphana-ke ethi-ke kubikwa ukuthi isimo eNanda kumuncu. Although SAPS has not confirmed, kodwa imiyalezo yabantu abahlala khona bayasho ukuthi babulewe abantu be-West izolo. Ezimangweni labafana be-West bangene emphakathini bethi bazobulala abantu abawu-20 abazondlalela uMnqobi umholi wabo. Basuke baya nasendaweni ekuthiwa iKwaNtombela behla baya eNewtown C. Kune-rank lapha ekuthiwa iKaMkhize. Kuleyo rank last week Friday kwabulawa omunye we-West after uMnqobi kwalinyazwa oyedwa waboshwa usesibhedlela as we speak. I-West iqonde khona ya-collecta i-protection fee ko-taxi driver baphinde baya enumber 8 esikoleni bahlasela othisha babaphuca ama-phones and their bank cards. Ikona lokhu okudale uMkhwanazi adedele ezakhe njengoba nibona kuma-videos sekuphithizela NIU and other top cops. Bekugcwele tear gas ka-Baxter naka-C izolo. The streets eNanda today are quiet yet filled with cops. If uyakhumbula kugcwele amasosha nge-lockdown, same thing happen now kulezi ndawo. Akekho ufuna kodlala namaphoyisa eNanda. Iphosti-ke lebibhaleke umlisa-ke laphana-ke beqaphe isimo-ke laphana-ke eNanda-ke. Ngicela lapha nama-comment section yefusho uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu bese wenza ukulungile-ke lapho-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli.